Igresias, merdonas in sa scola. Troppo forti su fraghe merdona mortas in s'interi si vai a lezioni. E sta aici, chi brusu de 200 studiantis, custu mengianu ant refudadu de entrare in s'istitutu Ferraris de Igresias in via Caneppa e ant pediu s'aggiudu de sa ASL. Su problema, segundu cantu contadu de piciocheddus, si fiat giai presentadu di passaus, in particolare sabudu. Difattis, funt intraus in classi, ma funt bessius unas cantu oras appustis, ca su fragu non si podiat aguantai. Custu mengianu, subu de sciori de merdonas, lo fiat citottu e i giovunus ant dezidiu de no intrai. Su dirigidori de s'istitutu Massimo Mocci at ispricadu chi de duas scidas at abisadu a su centru provinziali contra i baballozzis de Santu Giovanni Suergiu chi a posti iscas averenadas. I merdonas las ant agattadas mortas in cravettura in sa reggiola, in moindi las debit arregolli e sperdi, seus circhendi de resolvi su problema all'estru. Cronaca. A 11 cundennaus arretirada e annullada sa patente de ghia. In su mese lampadas de su 2012, is carabineris de Santu Antiogu ant serradu sa faina purpura cun s'arrestu de unas cantu persones de su logu e cun sa denunzia pei liberu de ateru 28. Aici, in di passaus, is carabineris ant sighidu boghendindi sa patente de ghia a 11 persones intre 27 e 40 annos, totus cundennadas cun sentenzia definitiva. Difattis, a chi benit cundennaus pro reatos de droga, comente a produsida, trafficu, bendida, possessu e concursu in assòzios con intentu de bendida, con su permissu de su prefettu faidan di lis arretirare e bogai sa patente, chi non s'at podi torrai a pigai antis de ai passadu 3 annos de sa notifica de sa mesura. Gerronada Mundiali de is Arrigus. Su 12 de marzu chi lompidi, totu su mundu at festai sa Gerronada Mundiali de is Arrigus. In Italia sa VIR, Fondazione Italiana Arrigus Onlus, paris a sa SIN, Società Italiana de Nefrologia e a sa Croce Arrubia Italiana, ponint a dispustu de badas totu i zittadinus sa possibilidade de connoscere e averiguare sa funzionalidade de is Arrigus. Is ultimus datus narant chi un'italiana su 10 tenit danno a is Arrigus. Su prevenimentu, cun una vita sana, una dieta bona, su controllo de sa pressione e s'urina, funt a fundamentu de una billada sighida de is Arrigus. Centenas de nefrologus e de infermeris ant essa dispostu de badas e sena paraulada de donnia zittadinu chi at bolli averiguare sa funzionalidade de is Arrigus. Po conoscis ispidalis o logus in noi agattai e nefrologus chi ant essi in prazzas e centru commercialis, si potet andare in su situ de sa VIR a s'indirizzu www.fondazioneitalianadeisarrigus.org. In noi ad essi possibile agattai su logu prus accanta e noi s'indirettai po partecipai a sa Giornata Mondiali de is Arrigus. Femina sarda premiata de su Presidente de sa Repubblica. Daniela Duccatto, imprendidora sarda, ad arricciu s'onore primorosu de essi nomenada Cavalieri de s'Ordine su Meritu de sa Repubblica Italiana, in occasione de sa festu de sa Giornata Internazionale de sa Femmina. Campiona mondiale de innovadura, artivesa de sa Mellus Italianosta. Accompagnata de gustu fueddus, Daniela Duccatto, pluriprumiata imprendidora sarda de s'economia azula, ad arricciu a riseru in su Chirinali de su Presidente de sa Repubblica Sergiu Mattarella, sartu onori, poi si stetti a testimongio con i faina suas de mudongiu de is arrefutus in materialis innovadoris post edilizia, documenti s'afficcu imprenditoriali pozzat aggiudare a sa causa de s'amparo ambientali. Sa cerimonia de consigna settenta in s'interis de is affestus post sa giornata de s'8 de marzu dedicata a su temma Femmina e sa terra. De su traballu de Daniela Duccatto e de su gruppu SU nascint i produttus de primori in campu bioediliziu, comente is termoisulantis e di lana e di mare, zero petrolchimica, chi bantant su mellu poderi termicu a densidade arta de su mundu.